Bueron inambyty cáncer de mama. Cáncer de mama inambyty achu nande ka'ãpe. Mbykytã atyvũchangui. Inambyty ka'kuãrã. Gojirõ mbykytã mbuchangui enda. Mbykytã mbuchangui inambyty tumor maligno. Gogireko enda kuja vyvy emikve'e. Nande jupitayámburo venga tuvérã. Manongarõ nande juvérã. Nande pokovu nande kanji. Nande pokovu kytã. Nande juvu. Prarueme ova doctorpe. Japovã estudio inambyty mamografía. Ka'ẽpã. Nande overã hospital rypyãngipe nande jave. Buerõ nandépe parovera okryraiavã. Nande pokovu nande ka'ãpe mbo'ekytã. Ka'akã ikémbu kãjavãpe. Ka'akã pirambu emi atyvuchambu. Gonongambu prarueme ova hospitalpe. Rypyãngipe japopáva estudio mbojivagui. Kovégui japaía verã nderekóvu reko'enda. Reko'enda japaía mbyatyvuchãngui nande irondy reko'endavévu kanjiva mbykytã atyvuchãngui nande kyrava endava tayambu ytatatyku urývu emi nande japoiambu ejercicio. Punóki ndejagarrama syguasu cáncer de mama reñangarikovarã ndejehe. 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas.